Mare, Kap, apay, bigbigat man. bigat talaga mas asarak nga rod, masursurod na. Apay manin ayakap nga, bigbigat manin nga, mas asarkan. Pirmama, diti, Aper, ditiki na, gwapong no kasta kap. pirmama ti ordinansa ti ta, kwa. Yun yung mga ordinan sa atan. Baro dito manin, panggit, digito iya, digito mamamagas kada, kwata. Mama, Ngini kitag mamamata, agnanganga. apay tag mama. It kasano, pag ito prada, may latata conforme ti pagngalngalan dan. Biga nga, akap ka tag mama dagarod. Datag, agaramid ti man ti, kwa, ordinansa nga, bawal ti kasyag tupran. Win ah, Kailangan agitugod na ti, kwa, rumbing lang ajay kap ta, jay, kwadya, pagtatambayan, ijay kinagrugitin, kita tup-tupradan. agasin man, Talang, parsyak pa, jay, hindi ko ah. aji waiting shed naman, waiting shed na puno deta ti tupran. Nyamit tinin. Kinamamamadan akap. Tata, garamit ti kwa, sino di maduktalan nga tupra. Ipadilpat ti kanya na. Nagit nga patimpatin kap. Am amin no kang tupra dyain, padilpat ti am amin kanyanan. Tapos agmulta pa iti 1.5. Mayat sa ata kap nagadugmang mamay nga, basta itupran lahat ng aminin. Wala. Dinapaan mo nga ilugar di pagtupraan na nga, basta tupra. Basta pag ibugsit, dami lahat tatangaminan. Parsyak pa yun pa di tupra, daki, nyamit launay. Amo dapat jo dapat di kwa dapat di aldo nga nagparada ti motor jay aming atugo ti motor tinutopranda. Nyamit tinin. Nyamit kunak no takiti kurarat nit aming gayam. Nyamit launay, pati motor mo kap. Kunak no tinakyan ti kurarat nit aming ganda to praming gayam ti mamama. Apa inamot mo kap? Win, Nyahot na ka di. agam mama nga rod. Ay. Kiwin may mayat no, itindag mo atang ordinansa, ano ka? Ano Wala. tig mamamakit nga, basta tupralatan. Uri lang, parsyak pa yun ka. Met lang kumano yung lugar da mare. Min ah. Adi tipilan doon sa tilmunin da palam kumamat may mayat. Hindi na tilmunin ki, madin sabi ang tilmunin na ajay kap. O di noan da tilmunin di agara ti plastic. Sa Min day ah. Kasi ko madapat. sa day bulsa jay sa dan ti building jay kwa. Di adayo ang di pag ito prato daldalan. Tupra, dami emin nagtaitan nga. Pagamin, dugyot may, dumang amin. Basta Kasla. ituprada. Kas la Christmas tree tan nga duti kwa gigilap nga to pra. Kami tagigilapin kap. Ngayon bambu kitain. Kas la Christmas tree jay kwa nagadut nga gigilap nga puro to pra. Min, met sa atang ako ah. Ano, kastaki. Hanga makikita nakarugrugit na Oh, kitain. pero mamati ka. Tindag tiyo. Tinlag Sino mo man jay maduktalan. Padilpat ti kanya nam aming kwa. Tapos nagbayad pa eh. Agbayad pa ore na atupra kailan dilpatan nam amin yung So, unay mi ajay nga, kwan. nin Kaasmit ko kan angap no. Isutig Atig. kami nga isutig ati gungunara na tila pagtuptupran na. bagay. Ngunit ajay. Sige Marex jain.